Hi All India Radio Aizol ni Chanchen thar acher tuleran sangral te Mizoram hun rang fall army worm pangang puang chulare fel chia loma se thunun thokhat anito African swine fever vokpol shri wangin voina vokza som pakwa thi belle a vokpol shri wang vok thizati sang sari jasari somgwa pariat atling to Karkal ta chung vel khan champhai district a Myanmar ral tlan jani vel an lo lu belle a lo lut singa hian rikai mu chu anom lo India in ni khathil thuwa mi noi somriat paruk chuang covid vaccine a pe thei chu thil ro pui takani ti Prime Minister Narendra Modi an asoi Sarkar lai pui na thlona kumsom pariat chin chunglam covid-19 shridan apek meka ngai thatu te shridan na lavek turin kan ngen chewa covid-19 laka inven na lama lovin thla da lo ula ina tom tlatin tul topa lo chuan lo pon chuak lo ula mai tuam na bwa midang nai lo kutle mai ti faile shridan na lakte lo ngai poimo ze lang cheu covid-19 kai hnuya sia du nei chuan rampom huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei rengani e tuna chuan chanchin thar ilongai thlak chhun zomang u Mizoram mun sang fall army worm pangang puang chulare fel chia loma se thunun thokhat anito Agriculture Department Additional Director Pu James Lalsiam yana chuan fall army worm hi Mizoram hun sang vai mim china huna chuna puang de vek ni in a soya tuna hi chuan vai mim kungalen to awang le department na thok tu tele vai mim ching tu ten tho ho na thak ne na anvil thada wangin poina chatak khoi to lawa thunun ani atia pangang tha nan hian ran nung tha na hloba ka Bangladesh siam sa bon sen tuin mang tangkai hle ani ati Ro tui tlak nuwa pangang hi acha thewak lo ni in vai mim ching tu te chuan an soibok fall army worm pangang hi kumsa ni som pakwa khan Mizoram apuang tana nikuma po alo lang le a vai mim ching tu ten ati rem dan an thiam to awangin athok na lo tel ni in Pu James Lalsiam yana chuan asoya komina hian vai mim tharza tur ateniam phalo tura an ngai thu soibokani Voinkhan African swine fever ASF vokpur shri wangin vokza som pakwa athi belle a heinen hian ASF vokpur shri wanga Mizoram vokthiza chu sangsari jasari somkwa pariat atling to ani HNBT Department how to the soidanin March thalai hola tanga leng tan vokpur shri hi pun tam taka are chho tan to a alen masak na kho tam taka chuan vok thi om to lawani chuti line mun sang atai dar toa korasip ti lo Mizoram district sang alenga ni aizol ko pui chunga vokpur shri hi alenga voina po ITI venga vok somthum pakhata thia kulikona pali le bungkona vokpanga athia Bethlehem veng thlanga pani athibo vokpur shri hian sial su khwa lu chil to boka voinkhan voksom pasari thi in vain voksomli pariat athito ani ASF lenga wanga vokthi tamna le alen tan na lunglei district chu aziam to viau na in vokthi report ala omrenga voinkha na thiala voksom pakhat athia serchep district a chia tlanga som pani athibo heti la hian ASF vokbul shri nerin hel ma selafin fialwa wangin voinkhan voksom ni pani athi bela vokpul shri fin fialo ASF nerin hel wanga vokthiza thi wain zanga somnga pani ani lunglei electric venga chung ko za vokpur shri leng wang vok chan te chu ko ran soi lovin lunglei electric veng BCM ko ran chuan tuar puina cheng sang khat zel an hlan ani voinkhan covid-19 shikai mi za somni pani chu enkol na hmun atangin dam takin an chuaka dama chuak to za ti an vain sing khat sangli chakwa somriat panga an ni a hei shikai to zongzong atanga chu tin za zela somsari pasari point panga ni Mizoram shikai to zongzong hi an vain mi sing khat sang kwa zathum somni pali an tling to a en kol lai sangli chani somli pariat omin shikai hnoya thi somkwa pakhat anom to bok Nimin Khan Mizoram shikai chani somthum pathum hu chuani a shikai le kailo endik za ta tanga chu tin amani a in shikai za thi atlaniam sheta shikai le kailo endik zongzong atanga chu tin shikai za thi za zela paruk point panga pahnia atathlani Aizol ko puya dor pui veng mun then kha chu aizol bor sap chuan micro containment zone apuanga kanan veng le ramthar veng mun then khat micro containment zone chu alip thung lunglei bor sap in lunglei veng lai mun then khat containment area puangin salem venga containment area puan alip thung ani
chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Karkal ta chung vel khan champhai district a Myanmar ral tlan zani vel an lo lu bel le a lo lu zinga shikai mu chwa anom lo Mizoram COVID-19 shileng hluar wangin ral tan sangthum chani vel chu anram lama an kir chhole nia hriat ani a heti hian Mizoram Myanmar ral tlan ommek chu sing khat sangthum vel an ni rin ani a an zinga hian Chin State Chief Minister Pulian Luam Tiamin dan siam to pola thlantlin somni palian tela anrama chon MP an tiveka dan siam pola thlantlin te hi atam ber chu Aizawl district an oma mundanga omtle man ombok nia thudonani Tuipui Ral Group Boyme President pu MC Laram Enga Soidanin Voin Thleng Khan Tuipui Rala Myanmar atanga Mizoram ral tlan lo lut mi sang khajali som pakwa anom meka ral tlan di Mizoram anron lu hlimin da shan ngal zel an ni a ni som nuwa COVID-19 an kaile kailo rat manga endik zel an ni a tun na ya shikai mu anom lowani heng mi da chen lai lo na tur relief camp pani mi zahni vel kho sak theina tur zol se kho kianga sakzo ani to a karle ava phale far ko na relief camp sakle turin rom manakal pui me kani triau lui kam vela karkal ta khan mi zali somrok chuang ral tlan an oma anjinga zahni vel chu tun na ya Mizoram an do lut le to ani Prime Minister Narendra Modi and India in Nikathil tuwa mi nuai somriat paruk chuang hne na COVID vaccine apethei chu loten na ro pui takani ati he thui All India Radio voina man ki bat hunaman na soin he lotli nei vaccine pek be pui thoni na june somni pakata khan muani ati a hetianga ni khachu le kami hetizat sarkarin athona shidan na ape man chu aro puizia miten shilfa katlingani ati Shipui len lai thingtlang cheng tele ram hnoi cheng ten tho dan le theina chu engtik nia emo khovelin alazir don ti Prime Minister chuan asoya thingtlang mi ten quarantine center te dinin an khodin huna zerin COVID in kai shona dan anjam ve vekani ati a Shipui lenga wanga tuma ril tra manam lo nan lo lam thok rengin khopui nai wa ya ni tin bon hu te le thlai cha sang sang an thon ring theani ati Shipui dolet konga ram chunga cheng mitenin thei to pan chua theu ti po soin bank staff zirtir tu sumdong te naw kong sirathil zuar security lama thok le dakpu thlengin anma zon thewa thei to pan chua thewani ati infiam na lam chungchang po soin Prime Minister chuan infiam mi tamzo chu khopui te naw le thingtlang mi te an ni ati a Tokyo Olympics a ram ayo tur ta zinga po chanem tak an telani ati Tokyo Culture Infiam mi te chu harsana tam tak pal tlang vek an ni thu soin an mani tan mai nilovin ram tanakal turan ni ati a mi pui te chu ram ayo fe chuak tur ta ril ru te hnual le te boy thei zong nilova fui tang tu ni tung vek turin angen bo Maharashtra lo nei tu te thar chua dragon fruit Kamalam te shiat bok chu Dubai a thon chua ania fiber le mineral house heng dragon fruit te hi Sangli district at Tadasar khomi te thar chu ani Commerce and Industry Ministry soidanin dragon fruit in Malaysia, Thailand, Philippines, USA le Vietnam te China ni a India rama chuan kumsang chakwa somkwa chobachang khan in bul huan vela chin chanani hei lar chhozelin tuna chuan state sang sanga lo nei tu tenan ching to a Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh le Andaman and Nicobar Islands te chuan lo nei tu ten hlok thamin an thar chuak me kani Chanchin ti top na tlang pui Mizoram hun sang sanga fall army worm pangang puang chula re fel chia lo ma se thunun thokhat anito African swine fever vokpul shri wangin voina vokza som pakwa thi belle a vokpul shri wanga voktheza thi sang sari sari somkwa pariat atling to Karkal ta chung vel khan samphai district a Myanmar ral tan chani vel an lo lo belle a lo lut zinga shikai mu chu anom lo India in Nikathil tuwa mi nuai somriat paruk chuang COVID vaccine pe thei chu thil ro pui takani ti Prime Minister Narendra Modi an asoi chuti zom chu chanchin thar kan puan thei chu ani